Ibashiye balele bonsanga ibashiye balele bonsanga ibashiye balele bonsanga. Siphindze sibonge ke Ngwane kuthola lithuba nalamuhla sithi Nshumayelo deSintfu kuphindze futhi sihlale phasi sibe nawe. Ngulethu Musa Mukelwe Simelane unaye umtukulu wamkhumbi Ngamphalala ngisho yena phela Nhlakanipho Nzimanze. Sikutoti Nshumayelo deSintfu Ngwane. Inhloso lenkulu Ngwane Nshumayelo deSintfu akusiko nje kuphapha ngokuthi sithandza kuvela. Cha. Kube kuthiwa lokuvela kukhona lokulethela kona ngakungcono. Siyabonga nje ukuthi uhulumende wembube ukubona kukuhle ikakhulukati kulandzelela na indzaba yananga eMaswati lokhanza ukuthi kunetintfo letinyenti labatentako nabo labanye kutama kuti philisa basebenzisa bona labo social media ngobe liqiniso lithi vele kude lokutholakala. Siyabonga ke ukuthi uhulumende wembube ukhona la kwentako. Siphindze futhi sithathe lithuba Ngwane kubonga nalabanye sekunaletinye tinkaphane lesetibonsondonzima la ngaphandle letinye tato letikhonile kusibambisa etintweni letinyenti. Utawubuka nje ubone netithombe tethu ukuthi setiyange kuba ngcono. Labanye ke labasite kakhulu baka Genesis Media. Sicela kubabonga kakhulu, sibonge nemcondzisi wayo iGenesis Media. Le inhloso yakhe lenkulu kusita naba labasahluma ikakhulukati labafuna ukuthuthukisa live leMaswati ngetindlela tsite. Siyambonga kakhulu ke umcondzisi waka Genesis Media ngobe usisitile nathi ikakhulukati kunaku nje kwekufota nanaku lokunye lokukhona kuthatha live ngala kulise le nalokunye lokunyenti nje labasi bambise kuko. Khumbula Ngwane ukuthi sinesinake kakhulu umlibalo yaphambili naba labala ngemuva. Ngiko lama recordings ethu ekuqaleni kwako konke besithi sitawa recorder siwabeke. Kwaseke sekufika nangihlakanipho njengaleli gama lakhe. Sekuba nguye ke lothi angeke kulunge ukuthi sikubeke. Asikukhiphe. Ngasho ngena nami ukuthi cha singakukhokha yenzimanzi. Kepha nangibuka mina kube kukahle lokubeka ngoba mina izinto ngiyadibeka nathi incwadi igcwele lapha emshinini laptop ngiyabhala ngiyabeka ngoba utakukhokha ushito bani lokuthi uyakufuna. Ngoba kuba ngcono lana ngabe abantu into nasebayifuna kuwe utawubona ngokuthi bakulandzelele. Sinetinkaphane nje letibhala letishicilela tincwadi. Nase bafuna ukuthi ukhokhe into zithi batakubida. Bakutshela sicela ukubhaleke sibhalele nako. Naba ngaba bakasho bhala ubeke lapha. Nangabe uyawuba nabo bantwana labayohlakanipha ngelinye ilanga. Lo munye uyawukhanza kuligolide wena sowudwalile umbethe mathe. Ikhona indzaba yenhlakanipho lengithandza ukuthi sendlule kuyo lebhlungu. Kepha ngiyafuna lokuthi siyitsinze sithi Nshumayelo deSintfu. Icondzene nabo babe. Nginguye ke mina babe. Angeke ngikhulume indvo lengekho kuyo. Ngikhuluma nje
sengisele neminyaka lelishumi namthathu ukuthi ngithatha umhlala phansi kahulumende. 13 years to go. Labanye ke nawukhuluma nga13 years cha athi iminyaka leminyenti. Maloni lamabili nawabhadala ku 5 years lango. Lokusho ukuthi kude. Emkhatsini wami nje nanangihlakanipho umuntu losane impilo mbamba. Lo salibuka likusasa ukuthi li bright mbamba nginangihlakanipho. Mina nasengithi ngisele na 13 weminyaka ukuthi ngithatha umhlala phansi usho ukuthi kwanyalo kufanele kube bengumuntu labeka khona ukuthi ihlela kahle nalami befuna ngabe sengiqalile ngilungisela iretirement ngoba ungeke uyilungisele zona bo 50 nabo 50 banibani fanele ngabe sengiqalile ngilungisela yona nya ngiyokusebenza bekufuna ukuthi ngabe na uhulumende zokuqala uyasibukela ukuthi awu lona solungisela iretirement lokudonsa kwakhe kufuna sale simbuyisa ngemuva kancane asala lanza labanye labatawubula abafuqa baye phambili yena adonsa emuva atodonsa labanye kwakhiwa live ke lapho yemaja asesikhulumi ikakhulukazi nani inhlakanipho kepha inkulumo leconzele nabo babe kepha iyakini uyathi kuyenteka ungumuntu wesilisa usaphila nje emhlabeni ngoba sonke siphila khona uwende lamaphutha akho lo wentako uwende ngoba sonke sinawo kude futhi lode yebo ke kungendeka bakhona labathi bede ngoba bona basemasontweni mina nginawo amaphutha amanyenti ungabhala nencwadi futhi ngawo siyawenda lamaphutha lamanye awo abe ngilokukhanza ngokuthi uthandzana nemuntu lube luhle loluthando lana lusaqala luthi luseluhle loluthando nalusaqala bese luyasimama uve nawe ngazuthi yathi sengimbonile nguye mbamba uyabona lona ngiyeva ukuthi lo lubhambo lwadzabulwa mbamba la kanzi uyatiyenga uzeta ubona ukuthi na Adam naye wathi nakavuka wathi na lubhambo imbambo tami na inyama tami kwajila yena Adam sebambuta wathi mina ngiyalongonisile Kodwa uyaliphika lo lubhambo ukuthi ngilo lwakhe lithi ngana selujika lo luthando noma le relationship ukhanze ukuthi vele senamba nehlukana sekunemntwana liphutha ke lelo kepha ngeke sithi liphutha lo mntwana ngoba sovelile kepha kuneliphutha lelikhona la iqale ke nyalo insumansumane lenkulu lengadi ukuthi ngabe live leyo yilungisa nini so uqhubekile lo yanempilo nalo naye uqhubekile ngoba kuthi nasekuqala letinkinga lokunye lesingakafundiseki kuwo asikwendi lokuthi sinaqala letinkinga uhlale ulwele ukuthi angilungise noma ulwele ukuthi anginake lenkinga iphele sithi nje nayiqala sesigcumele kulenye relationship ngala kusasolva lenye ngala iyabila lenye isebhodweni ngala kunalenye lekhulu ephekwako ngala umuntu nawe uthandzana nawe ubuya lela kabuya khona ubuya babuya kwemvalela lezi ubuya la kuwe usenawe la la ungena ngani ngutsheni la xeni kwakho nje ucabanga lela kabuya khona ethe ngadzinwa ke khona ekwangigudutisa lokwemuntu ngilempilo lesisiphila le ingeke ilungiswe imithetho letawushayo ngoba egcine konke sibese sishaya lemithetho ngani kanti kufuna ngabe sibuyela esintwini sethu thine singemaswati lesi nothenga lenye indlela siyolungisa letinto leti singatilungisi ngekuchayela imithetho lembili sitilungise ngala kuthi tingendeki letinto lembili nangoku umntwana ke soyanzinza ke labanye ke bobosisi ke ukhanza ukuthi uba nako lokho singatikhulisela nomntwana nami atikhulisele vele bakhona abantwana bakhule kanjalo kude ke nemuntu lokwahlala phasi wabanaka labantwana labo ukuthi ngesilumbile hatred labanayo ngoba lo mntwana lengimtele lengahlali naye lohlala nenina lo nina nakangabhadla inhloko uhlala njalo akhuluma into leti negative kulo mntwana ngami nalo mntwana nje sinakangibona abone angathi isilima sendodza yakuphi uyaqala kungibona ngingibabu wakhe ngalesikhathi naye sekakhulile sekaqale kwento emaphutha akhe ngikathi abona ukuthi ish yathi makwangonisa manje ngikathi abona le ngoba naye sone emaphutha ngiko mina ngiyaye ngithi
lo mntwana wentombazane emthathu uhambe naye ngoba yena ukahle utawufana nawe nalamaphutha uthi sinasawaqalile niyawufundzisana nini ukuthi nintana njani kepha lo wemfana so ungamthatha nje umgodle naka wami utakuhlupha kusasa futhi kutasina sekufikele esikhala lapho khona sekadzinga mina khona akhanze ukuthi ute lobudlelwane ngoba bone umkubo ukuthi kwavala ikolo yamposa oya umntwana kuvala ikolo akuyise uyoba ndani angisho ukuthi abangayi kepha nje ngikhuluma into yomlele ngibonile ngakake ngisebentele ukunakuvala ikolo kuthiwa uyaposwa ke ekhaya kini le khaya la uyakhona ukhanza kunamake lo thethwe ngibaba wakho awute nalobudlelwane nana naye ekugcineni kwakho konke kwentekani la ungzinzile lo mntwana lamkhathisini yini angahlali kumuntu munye nje lalata uhlala kuye futhi abe nesiqiniseko sokuthi ngiyamnaka ke mina lo mntwana lo ngimkhulisa ngalendlela la nakete baba utawuhlala bomalume batawuyekela igama lokuthi ngumshana lo batawuthi ngumntwana walakhaya lo ungabi ngumshana ngisana senzabeni yabomalume kinini ebashana ngiyeda ndayilalela ngidakuyo angiphethe lenzaba le ukuthi ibhlungu kuphi sangiyasuka ke mina ngiyachubeka nalempilo ngithola lomnyesisi siyathandzana impela emva kwaloko nami sengibuka lihlazo ukuthi hey batawuthi bantu kanzi nginani ngisheshe ngimjaka ngekumyise esibayeni ngoba kulula phela kuthola imbuti nesikhali nelibovu kwahlala khona ngifake esibayeni kanzi lo mla ngimfake esibayeni lo lenzala imbuti mane ibonakala ngalesikhumba ukuthi yimvu kanzi imbuti le ithi me ngisho ukuthini ngisho ukuthi sengithethe lo muntu ngamfaka esibayeni kanzi lo muntu engimthethile ngamfaka esibayeni akasiyo lento lengifisa mina ukuthi ngabe ungiyo ngithini la ngibona lo lithando mina ngeva lendlela la ngiyo ngambona kutatatela kwakhe ngambona kunginaka kwakhe ngeva ngazi ukuthi nangonke nganganako ukuthi yathi senginemntwana lo ngephandle noma senginebantwana labangephandle lona utawukhona yini lokuba ngesikukadle sitawuhlala lati kwalamantshwele afike kumuntu wesifazane lo sangena esibayeni athi mine ngikhulisa umntwana lengamati unina le ubhizi ugqoke boma chrome top uye edolobheni mina ngala ngibhizi ngiphiphana nemntwana wakhe ngala mina ngibhizi ngiwashelana naye umntwana wakhe akahamba ukhuliswa nginini nami ngidawukhulisa bami sekuyaqala ke nyalo uphize futhi kuyabuya ufundzisi lona la kabuya khona labatali baphi lo nang phela sengumfati nyalo solaceleni kwami labatali baphi laba bafundzise ini labatali la lo mango wakubo nakahamba aya lemtini ngoba basuke bathi phela usawu uthi wasowutekiwe yini labamkhamele yona lo nakade ufike nyalo athi anginaso isikhathi sekwashela umntwana lengamdalanga mina kabiyele kunini ugqoke ama-trom top uya le dolobheni ubhizi nebafana mina ngibhizi ngiwashana newashing umntwana akhe la kusetawulandzela lokunye lokudako sengigcina athi nakasuka lapho athi lo ngisafuna aqinisa lesandla aze agcine afune kubuyela kunina nakashaya lo mntwana ngazi ukuthi ushaya inyoka akakusweli nala ngamshaya ngako konke lokududane wena bhodo wena spoon wena ngwembe yonke into lekhona ngikhuluma ngena ngabe kuthiwa wena baba lo mntwana awukho dudane nayi into lenye lebhlungu lele ngento engathi asikhulume ngako ukhanze ukuthi nalo babe naye ufaka isandla ekhathi buta lo mntwana kuthiwa wena uva wena ushaya kancane lo makwakho sakhani kulo mntwana sakha ini live ile lesilakhako la kusasa la kulo mntwana lona nje sakha live la kusasa ela kuye abhanyulwe ke umntwana lo mnye inkosi yami abeketele aqedze isikole kude nalala phume nako so dawuhamba kanzinza kamana afuna imisebenzi la kangayifuna khona lempilo yalo mntwana kusasa nasaba ngibabe sekufanele ukuthi abe nelikhaya lakhe utawukhona nikuba ngibabe lo ngicela ukukhuluma nabo baba nemajaha
babili bantu labafike bakompithe empilweni yakho. Banvana lo batele ngephandle sengumfati lotawutala bakhe. Labantu laba nangabe umuntu lo stand na windvodza nje nangabe umuntu wesilisa nangabe umthuna awusiyo indvodza uthi khanza ungadi kokuthi kufanele wenteni la noma uthi khanza uthatha liside lelingasilo. Ngiko lomunye ngalokuthatha liside lelingasilo umkhanza sekagcilada lo mntwana ngekuthi ucama kujabulisa bani nanga umuntu wesifazane ngimthathile lese ngiphila naye ngidama ukuthi akabone ukuthi ngento aliphutha ngekutala lo mntwana loya kubeke ngami nami ngawuyahamba buyele kubo. Abuyele kunina wakhe hayina kubo ngoba phela kukubula abuyele kunina wakhe angahlali la. Ngicela kunikhumbude majaki nikhumbude lani bobaba ikakhulu kathi namba labenta lo mkhuba lo ngikanje kunikhumbude ingadi yakho le lo mkhanzana 32 ematini yakho le ngadi le lo mntwana lo wakho lo uthunzwe nguwe ngeSiswati lo umkhanzana 32 ematini nangabe ukhetha lo labanye bathi iBhayibheli lithi uyawulahla uyihlo nenyoko unamathele kumkakho. Angiladi ke livesi, I'm not a theologian, kepha nangabe leli vesi lisho lokho ngalendlela lesiyaye sikuthathe ngalo ngicela ukubeka eceleni mina ngingalifunzi ngiliyekele nje ngilingise makhola labese athi Old Testament leyo thina singala nga New Testament bese yamangala athi kanzi akusilo iBhayibheli inlelo bathi hayi wena ukhuluma ngemthetho waMose wena thina sikhuluma nganangu lo bese sokukhanselwa ngiJesu nakachitha lo mthetho waMose bese yatibuta singabe ikuphi lenkulumo ngoba solo inkulumo leseBhayibhelini le isho tindvo labetenteka letenteka kufuthi nangabe lithi ngiyawulahla make wami nababo wami nginamathele kulo mkami ngibalahle laba nginamathele kulo angilathi libhalwe ngaliphi lisiko kepha lelami isiko alingivumeli ukuthi ngikwente lokho ngicela kuphambana nalo ngiliphikise nje mina ilanga libale ngiphambana nawe ke verse la ngiphambana nawe yonke lencwadi nangabe itawushumayela lokho angimlahli babe namake mina ngeke ngimlahli umntwana nami bese ngiyonamathela kumlenge umkhazana 32 ematini kuba kuye ke umuntu wesilisa ukuthi uthini kepha mina nje ngingimi ngwakasimelana isibongo ngibhashela sikhwama lo lele ngimbona kusuhluleka kuphila nalo mntwana wami noma nalabantu babami ngimpakishela sikhwama ubuyela kubo lekubusabuyelela ukuthi baya kuyomyala nangabe bamiyale kahle ngidawubona ngithi nakabuya kube netento letawuba khona la nangabe kude letento letawuba khona hlala le kubo utawuqhubeka nempilo bakhona ke bomagade eyiwile labatambona kepha noma bangambona umuntu wesilisa lophila ko lanhloko uthi nangamthatha lo sabuye emendweni noma athi nangamthatha la latamkhanza sekadalisiwe fanele athi bude lanhloko ukuthi la mdalisa wamshiya yini lafike wayibona le yamenti yawathi ha ngithi ngibambe inangizane kanzi ngibambe kuthi akungena ekhaya lokho ngoba khona into engingena ekhaya mana utibona soyongena nathi ekhaya hayi yena bakithi kanzi ngiphetheni la angisho ukuthi ningabathathi bathatheni angisho ukuthi bakabi abasibo kabi kepha ngivunilisa naba labasakhula uthi yekela umkhubo ukuthi uthi nasewente eliphutha lekutala umntwana ngephandle noma abantwana ngephandle uthi ke nasothatha umfati bese solalela le enga yalomfati tsho wathi lo mntwana sengilapho khona nje nishaya khona nobabili lapha lo mnyenkosi amkhanze kuthi lo mntwana unebhadi ukuthi nguyedwa umfana lo make lengimthethe ukhiqithe amantombadaneni awu umfana lapha ngilapho khona kuvuwa khona ukuthi nangithi ngiyashaya nangishayisisa kuba njani siyakubona nalathi incingweni siyakufunza nalamaphepheni tinto letentiwa naba abantu nabalesibabita ngithi ngema step mothers kubantwana labangabadali angibasoli ke mina labo make labenta lo ngisola lendvodza lesuke ithethele omake ngoba ngidibuta ukuthi bukuphi lobudodza bayo ikhona ke lenye lobe siyayibona ukuthi avele kwaqala ngayo yabhekiswa phansi ayingani kohlanta ayicatheke ngani phela nasicatheke ngemanti kuphela sihle siphuma siyana kunamba abantu besindu awungihlanganisele emngane nami nasojikele enhlola yakho lapha unginike indlela into yakucatheke ngoba sikhona sidliso sangephasi sikhona sidliso sangetulu lesangetulu ngasihlanta kepha lesangephasi asihlanteki sifuna usicatheke ngeke usicatheke ngemanti nesipho ngifuna ukuthi nafundziswa ngimi philani ngalendlela yenu ungivile lovile ngiyabonga.